Vriende, goeiemôre. Welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Vandag gesels ons oor ietsie wat baie interessant is. Ietsie wat ek eintlik nou al vir 'n rukkie oorweeg om oor te gesels en toe kom ek op hierdie video af van die Sean Ryan Show. Nou as julle nie Sean Ryan Show ken nie, dit is een van my gunsteling podcasters. Ek love sy stuff, ek love sy video's. Ek love die gaste wat opkom. Die cool ding van Sean is hy het onlangs tot bekering gekom. Hy was nie tot 'n bekeerde nie. Hy was nie 'n wedergebore Christen nie en seker so 2-3 jaar terug toe ek hom eers 'n keer ontdek, toe saw 'n ou Sean Penny op sy show wat 'n Marine was, soos 'n US Marine was, wat een van die beste US Marines was, recorded en die ou het op een van sy tours, een van sy Irak toere, het hy hierdie ongelooflike ervaring met Jesus gehad, wat nou, daar's 'n hele beeld op, anyway, ek wil nie te veel in dit ingaan nie, en toe het hierdie ding begin, dat die gaste wat na Sean toe kom, al hoe meer Christelik ge-incline is, en eventually te kom hierdie ou tot bekering, toe red die Here hom, en dis net awesome. Maar nietemin, ons gaan react, ons gaan kyk na hierdie video, hy praat oor Islam, en hy praat oor Christendom wat die most opposed religion is in die wêreld, en dit is net vir my, dis iets wat ek al so baie gesê, dis iets wat ek meer en meer agterkom, hoe meer ek journey saam met die Here, hoe meer besef ek hoe die wêreld net natuurlik anti-God is. En dit is eintlik crazy, want hy is die skepper van die wêreld, maar dit is net so 'n blote indikasie dat skepping rebel teen die skepper. En in elk geval, ons gaan kyk na hierdie video, dis baie interessant. Ek het nie die hele ding gekyk, ek wil dit graag saam met julle reageer. Maar in elk geval, voor ons begin, welkom hier julle, die wat nie weet wie ek is nie, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van die Hansman Show, en ons probeer om bietjie meer sulke content te doen, want het is baie makliker vir my om voor my rekenaar te sit en 'n video te maak, as wat dit is om gaste te kry en so aan, en dit is nog steeds ons fokus, so moenie worry daaroor nie, daar is tonne video's op die channel vir die nuwe mense wat wil kyk, en daar is nuwe goeters ook op pad, nuwe recordings, nuwe gaste, so moenie stres nie, ons gaan nog steeds aanhou met dit, maar ek dink hierdie goeters is belangrik om aan buite te kry. So ja, kom in die video. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Actually, can I go a layer deeper? Yeah. Okay. Keep going. So, dude, I'll give you an example of this. So, do you know who Raymond Ibrahim is? I do not. Dude, you need to know who that guy is. Okay. So, Raymond Ibrahim, Is he alive? he is. Raymond Ibrahim, he comes from an Egyptian Coptic Christian family. I just had him on Live Free. And he's like, he actually got famous around 9/11 because he's a doctorate in Arabic. He got a job at the Library of Congress. So he's back in the stacks. This is going somewhere, I promise. He's back in the stacks. So those are the books no one has access to. And he finds in Arabic transmissions from Osama bin Laden out to a bunch of, carousels that have never been translated. And then he like blows the whistle on, hey dude, here's what this guy is saying. This is what they're saying on BBC and CNN about why they're doing all this stuff. Here's what Osama bin Laden is actually saying. Net vandag op hierdie noot, weer eens, hier is net 'n bevestiging van die narratief wat gedryf word deur media.
ons kan nie, ek is op 'n plek in my lewe waar ek regtig soos ek vertrou niks meer nie. Ek vertrou niemand meer nie. Nou ek weet nie of ek mal is nie. Ek weet nie of ek die enigste een is nie. Asseblief comment, los 'n opmerking as julle ook so voel. Maar ek is deesdae en hierdie is vir my moeilik om te sê en dit klink bietjie ekstreem, maar ek gaan dit sê net om die punt huis toe te dryf is deesdae vertrou ek nie eens die dokter nie. Jy weet jy gaan dokter toe en hulle sê vir jou dis wat fout is en hulle gee vir jou antibiotika en dan word jy nie gesond nie en dan soos gaan jy weer dokter toe dan sê hy soos o sorry dit is wat eintlik fout was. So ek dink dit is 'n ding van incompetence nie. Ek dink net dit is soos alles word gedryf deur kapitalisme. Alles word gedryf deur geld. Nou ek is nie anti-kapitalisme nie, maar ek is baie wary, baie versigtig as dit kom by om enigiets in die wêreld te vertrou. Nou hoekom vertrou ons media? Ek kan dit nie verstaan nie. Die media is die grootste leenaars en dit is soos bewys deur geskiedenis dat hulle 100% narratiewe dryf wat aan hulle gegee word om te dryf. Daar is video's, ek weet nie of julle dit al gesien het, maar daar's hierdie video's van mense wat soos 'n samevatting, 'n compilation maak van 'n klomp verskillende news outlets soos mainstream media soos CNN, BBC, NBC, ABC, whatever, hulle almal. En dan vat hulle sê nou maar hierdie een segment van hierdie spesifieke aand wat nou die hoofnuus is, sê nou maar die 7 uur nuus wat die mees gekykte nuus is op daai kanale en hulle almal sê dieselfde ding. Dit is so eerie, dis amper robotic. Anyway, hier's net weer 'n bevestiging dat jy kan nie die media vertrou nie, maar in elk geval dis nie die punt wat ek dink hy wil maak nie. And it's, let's kill the infidels and all stuff. So he blows the whistle on it. That's where Raymond Ibrahim comes to fame. So anyway, he's on a podcast. He's a leading scholar on the intersection of Christianity and Islam. Very interesting. Okay. So Ibrahim's on the pod, and off air, he tells me, he's like, hey, you know what actually pushed me to Christianity? I started studying the world and I noticed everything aligns against this one thing. And then he gives this example. Sorry, ek moet weer stop. Hierdie is presies wat ek aan die begin gesê het. Hoe meer jy die woord bestudeer, hoe meer jy Christus bestudeer, hoe meer jy groei in jou verhouding met hom, hoe meer gaan jy sien dat alles anti-Christus is. Alles is anti-Christus en dit is Jesus praat daarvan, Paulus praat daarvan, die Nuwe Testament noem dit so baie the spirit of the age, the spirit of the Antichrist, nee, dit is, nou, daar is ons 2 verskillende goeters, daar is the Antichrist, wat ons weet, jy weet, in Openbaring van praat, en in Matteus en goeters, wat Jesus ook van praat, na verwys, so daar gaan 'n Antichrist wees, maar, die spirit of the Antichrist is doenig in die wêreld, vir altyd, nog altyd, is die spirit of the Antichrist doenig. En dit is Satan. Satan is the small g God of this world. Hy is in beheer van hierdie wêreld. Jesus is in beheer. God is in beheer van alles. God is soewerein. God is die heerser oor alles en Satan kan niks doen sonder God se toestemming nie. Ons sien dit in Job, ons sien dit baie keer in die Bybel, dat Satan kan niks doen sonder God se toestemming nie. Hy kan nie. Hy het nie vrye teels om te doen wat hy wil nie. God is soewerein. Maar Satan het 'n troon in hierdie wêreld. Hy het 'n troon op aarde. Hy is die small g, klein g God van die wêreld. Dit word soveel keer verwys na in die Bybel. As jy my nie glo nie, gaan doen jou navorsing. Maar kom ons kyk sommer terwyl ons nou hier besig is. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar kom ons kyk. The God of this world. Hierso. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, in which you once called, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit
that is now at work in the sons of disobedience. Hierdie praat alles van daai, sien jy hier hulle ook, the spirit. Hierdie praat alles van daai spirit of the Antichrist, the God of this world. Small g God is belangrik. Ek wou dit maar net genoem het, maar dit is so duidelik en evident dat die wêreld teen God is, teen Christendom, teen sy koninkryk. Dit maak nie regtig saak nie, want Christendom is nog steeds besig om te oorheers en hulle sal nooit Christendom kan stop nie, want God is ultimately in beheer. Hy is God, nê? Hulle gaan dit nooit kan doen nie, maar ons moet bereid wees om selfs op, jy weet, selfs as ek so ekstreem kan wees, om ons lewens op te gee vir die koninkryk van God. Kom ons gaan aan. Example, which I think a lot of people wonder about this. The example he gives is like, have you ever noticed that progressivism and Islam, they always seem to be on the same team, at least in America? You kind of seen that? Yeah, it's kind of in general, kind of tends to be the thing, which makes no sense because you kind of got, hey man, we're over here, you know, gay rights, women's rights, you know, freedom of expression, progressive, and then you kind of got Islam is kind of, you know, oftentimes the opposite of those things. Well, if you start asking the question, why would the women's rights people kind of align with kind of the thing that, at least in many countries, that, hey man, they kind of, you know, they'll do something to a woman that's not wearing a burqa, you know, kind of, hey man, why are we doing, you know, queers for Palestine? You know, that's kind of like chickens for KFC, you know, that didn't make sense. Wat ek net hierdie, ek weet nie of julle dit weet nie, maar gay mense word doodgemaak in die Islam geloof. Dit is soos, hulle maak gay mense dood. In baie van hierdie ekstreem Islam lande, daar's nie iets, jy mag nie gay wees nie. Jy word doodgemaak. Vrouens wat nie hulle self toemaak nie, kan doodgemaak word. Dit is hoe ekstreem dit is. Nou, ek het ek sal nie sê vriende nie, maar moslim kennisse, en hierdie ouens sê, dis nie die waarheid nie, maar as jy gaan kyk, en jy gaan duik bietjie dieper in hierdie ding in, en jy gaan kyk na credible sources, dan sal jy sien, dat hierdie goeters actually gebeur. Hoekom dink julle het praat mense hieroor? Dit gebeur, hierdie goed gebeur, dit is 'n feit. Ons sien in Nigeria, word Christene vervolg, doodgemaak deur Islam. Dit is 'n vervolging. Hulle vervolg Christene, hulle vervolg, en dit is hoekom hy sê dit is like chickens for KFC, want gays for Palestine is soos, why? Want Palestine, jy sal vermoor word as jy gay is in Palestine. Dit maak nie sin nie. Dis net soos chickens for KFC. As jy in hoender is en jy loop in KFC in, you know what's going to happen. Well, the unifying principle is the enemy of my enemy is my friend. Anything but Christianity and anyone but Christ. And Ibrahim sees that and he's like, everything's aligned against one thing. There must be something to that one thing. Interesting. You know, do you know who Eli Crane is? I don't. Eli Crane is a congressman out of Arizona. He was a Navy SEAL. He's a good friend of mine. And he's a huge fan of yours. He somehow he must have saw the post where That's it said awesome. you were coming on. So I wanted to wait till the end to ask this. But me and Eli bat the Israel topic back and forth. Yeah. Pretty consistently. Yeah. And we just disagree. We have wildly different ideas of, you know, what this is and what the relationship should be and what's going on. But I respect Eli. He's a really good friend of mine. And so he wanted me to ask you about Islam and prophecy. Oh, geez. Okay. All right. Just go with it. Just go for it. Hit it. All right. You already know. If you watch this, you know we go to some dark. Yeah. Let's go. Ek wonder nou, ek weet nou nie wat hulle presies waaroor hulle gaan praat nie. Ek neem aan is nou meer oor die Islams situasie, maar ek sal eintlik nogal daarvan hou as hulle bietjie meer oor die Israel situasie ook praat. Want ek dink dit is nogal 'n interessante topik, soos
jy weet, wat is Israel, die Israel van die Bybel, die Israel waarna die Bybel verwys, is dit van die modern Israel, is dit, jy weet, moet ons Israel back no matter what, jy weet, soos baie, daar is hierdie groot verdeeldheid in die liggaam van Christus oor, vir Israel, anti-Israel, ja, ek wil nie te veel daarop ingaan nie, maar ek sal like as hy daaraan raak. Okay. Well, quick caveat. I'm just going to start right here. I'm a pastor, and what my heart beats for more than anything else is for everybody everywhere to know Jesus Christ and to love the Father. So that's my starting point. So before I say anything, I want you, Eli, and anybody else that listens to know, I love every person that calls themselves a Muslim, and I hate Islam because it destroys people and eternities. Amen. And I can do both of those things. I can love a person, and I can hate what I believe is a demonic ideology. So let me just point some things out. So, like, some things that are interesting to me. And let me give a quick, I want to set this up. So, like, especially you, maybe you, Sean, or maybe some people that are listening, you're going to hear some things here in a minute, and you'll be like, man, there's some real dark stuff in the world. Like, in fact, I think a lot of the reason that you're seeing a resurgence of the purposes of God, I think, Sean, I think a rising hope. I think we got a chance to see something special, man. I do too. I think we got a chance, Amen. and I'm willing to pour my life out for it. Yeah. I think part of the reason, dude, is in the era leading up to where we're at now, and I'm going to get back to what you just asked. I'm making my way there. Is the obviousness of darkness became so smack you in the face that people awoke. They awakened to the reality that there was a non-ignorable dark force in the world. And then, dude, I think what a lot of people do, especially young men right now, is they're going, man, if there's a darkness, there must be a light. Yes. And that light has a name, and his name is Jesus Christ. I Yeah, honestly amen. think that's a lot of what's going on. Now, that dovetails to what you're saying. I just want to point some things out that, you or anybody else can think I'm an idiot. That's fine. Whatever. Let me point some things out. All right. So, what Muslims do in general, what a lot of Muslims do, is they trace their spiritual lineage to Ishmael. So we're gonna Bible nerd out for a second, and we're gonna go. It is We're cool. gonna do some Old Testament. Hier is baie cool. En interessant. So, ek het dit nog nie gekyk nie. Ek het nie tot hier gekyk nie. So, dis die deel van hier af kyk ek 100% saam met julle vir die eerste keer, maar ek is bly hy raak hier aan, want hierdie is vrek belangrik. Theology and then make our way forward. Okay, so we're gonna do a little Bible study real quick. So in the Old Covenant, God makes his covenant with Abram, who becomes Abraham. Okay, and he tells Abraham, through you and your offspring. And it's very interesting, Sean. This is very interesting. Just for I'm a Bible guy. When it says offspring, it's singular. So in other words, you're gonna have one future offspring. And through that one future offspring, somebody out of your lineage, Abraham, is going to bless the entire world. Okay. How do you know it's singular? In the book of Galatians, it specifically talks about that. In the New Testament, the Apostle Paul calls attention to the fact that it says offspring. So what I'm doing right now is I'm making the same point the Apostle Paul makes in the New Testament. And so it points that out. It's a singular. Okay. Now, obviously, there's nations that come out of him and all of that stuff. So, but there's the specific promise is going to find its termination in one future offspring that I'll just pull my punch is Jesus Christ. Okay, Yeah. so that's where we start. Now, the promise and the covenant that was given to Abraham, obviously he was going to have a child. Now, the child, he has to wait for a long time, and he's waiting around for the promise to happen. And he takes matters into his own hands, and his wife, this is the whole deal, his wife Sarah. Ek wil net soos vinnig op hierdie raak. Ek gaan nie te veel stop nie. Ek wil nie die video te lank maak nie, maar ek en Paul het eergister gaan koffie drink en ons praat daaroor en hy sê dat jy weet praat oor Abraham wat die faith gehad het om 27 jaar of wat ook al. Ek dink hy het gesê 27 jaar te wag vir Isak om gebore te word. So dit is 'n trant in die Bybel. Dit is soos Josef kry die drome dat hy jy weet die hooibale buig vir hom, al daai goeters, die sterre buig vir hom.
of die planete in elk geval. En dan is dit soos okay, dan word hy amper doodgemaak deur sy broers. Hy word 'n slaaf ingeneem in Egipte. Hy word in die tronk gegooi vir 13 jaar. En dan gebeur dit eers. En dan Abraham is soos God verskyn fisies aan hom en gaan sit met hom en sê vir hom, jy gaan 'n kind kry. Nou, of dit actually God is en of dit Jesus is en of dit engele is, jy weet daar's 'n bietjie debat daaroor, maar in elk geval, hy kry direkte woord van God dat hy 'n kind gaan kry en paar dekades later kry eers die kind. Maar wat vir my interessant is ons kry hierdie belofte van God en veral in die tyd wat ons is vandag, dat hierdie instant gratification tyd waarin ons leef van, ek wil 'n movie hê, ek gaan soek dit, ek wil 'n movie kyk, en is daar, ek kan dit kyk, ek wil 'n storie kyk, en daar's ons 10 seasons, dis nie soos toe ons klein was, waar jy Friends net elke woensdag aand kon kyk nie, en jy moes al 10 seasons kyk oor 'n kwessie van 12 jaar, of wat ook al nie, jy weet, dis nou soos, ek wil Friends kyk, en dan gaan ek binge al 10 seasons oor 'n naweek, right? So, nou is dit soos, jy kry 'n belofte, dat iets gaan gebeur, of jy kry dalk woord dat iets gaan gebeur, of jy glo vir iets om te gebeur, om vir jou situasie om te verander, en dan bid jy daaroor, en jy pleit by die Here daaroor, en dan die volgende dag as jy soos, Here, hoekom het dit nog nie gebeur nie? En dan okay, maar gaan lees net die Ou Testament, gaan lees net hoe God operate, daar's seker goed wat in plek moet val, voordat jy reg is vir die promise. Jy weet, dit is net vir my opvallend, en ek wil dit net noem, ek het deur 'n hengse tyd gegaan, vir 'n paar jaar, en nie net ek nie, my hele gesin, deur 'n ongelooflike swaar finansiële tyd gegaan, met ek wat my werk verloor het, en ek het vir die eerste 6 maande aan die hoop vasgehou, dat dinge gaan regkom met my werkgewer, want dit was wat hulle belofte aan my was, dit het nooit gebeur nie, en toe is my savings en my kredietkaarte en alles uitgebrand, en ek was net soos op my knieë die hele tyd, en ek het gepleit, en ek het gepleit, en ek het gepleit, en elke dag het ek vir die Here gevra, hoekom verander dit nie, hoekom gebeur daar niets nie, jy weet, ek het probeer, en ek het goed gedoen, en ek het planne gemaak, en dis die ding, ek het planne gemaak, ek het probeer, net soos Abraham en Sarah, wat vir Abraham 'n kind laat kry het met sy concubine, met Sarah se concubine. En partykeer as ons dinge probeer en nie vashou aan God nie op die Here wag nie, dan veroorsaak ons 'n hele nuwe religion. En dit sal nou nie met ons gebeur nie, maar dit is wat hier gebeur het. Sarah gives him his servant Hagar, and they have essentially a covenantally illegitimate child named Ishmael. Then later, he and Sarah have a child named Isaac. So here's what you got. What you end up with, because of he and Sarah's disobedience, is you have one covenant, but you have 2 sons. And now we got a problem, because now we got 2 sons. They're going to end up fighting, and all of their offspring are going to end up fighting. In the spiritual realm, I believe it's connected to that, over this one covenant. So then what you have is the children of the promise, those are the Jewish people historically. And then you have what Muslims do is they trace their lineage to Ishmael. So this is what you got. The other son. Okay. So now one covenant, 2 sons. Now you got a thing going on. Okay, you got that thing going on. Okay. Now, fast forward in Galatians 1:8, Paul says this. He says, but even if we or an angel from heaven, now this is really important. I'm going to give you 2 verses where you can connect some dots. He says, but even if we or an angel from heaven should appear to you and preach to you another gospel, let him be accursed. Bookmark that in your head. Then you got another Bible verse in the New Testament that says that what Satan does is he, quote, masquerades as an angel of light. All right. Now, dude, I'm a dumb rural Kentucky kid. But you start putting some things together, and in the 600s, what Muhammad says happens is now, first of all, let me just say, I'm not like some Islamic scholar. I'm doing 30,000-foot big rocks. What he says happens is he wanders in a cave, and he essentially does this. He goes, man, I was in there, and this real weird thing happened. I was in there,
and this angel of light appeared to me. And he started revealing to me another way to God that's different than the one that we've had. Now, dude, all of a sudden I'm going, well, that's real interesting, because 600 years before he's doing his thing, you got a Bible verse saying what Satan does is he masquerades as an angel of light. And then you have a specific warning that throughout history that an angel from heaven may appear and reveal to you another gospel. Why? Yes. Because Jesus came and he said, I am the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father except through. Hierdie is so cool, want dis twee goed wat gebeur het in hierdie vers. Daar's twee redes, hoofse redes hoekom hierdie vers geskryf is in die Bybel. Die eerste ene is om ons te waarsku, om mense te gewaarsku het, om te sê, hierdie ding kan gebeur, want dit is wat Satan doen. Satan vat wat God maak, Satan takes what God creates and he counterfeits it. So hy vat 'n splinter nuwe, wat het ek nou, hierso is my ou iPhone. Hy vat, God maak hierdie splinter nuwe, perfekte iPhone. So 'n stupid voorbeeld, maar anyway, en Satan kom, en hy kom maak 'n counterfeit. Hy met 'n stikkende kamera en 'n vuil stikkende skerm en dit lyk soos 'n iPhone. Dit lyk soos 'n iPhone. Dit doen alles wat 'n iPhone doen. En dit lyk reg, dit voel reg, dan moet dit seker reg wees. Nee, dit is 'n counterfeit. Dis 'n knock-off. Ek weet nie of julle daai Jean-Claude Van Damme movie onthou toe ek klein was al Jean-Claude Van Damme movie knock-off, so dat hulle hierdie mense gevang het wat fake Nike takkies maak. Dit was 'n cool movie geweest, maar elke Jean-Claude Van Damme movie was cool. Maar anyway, dis wat Satan doen. So dis die een rede, hy het ons gewaarsku teen Satan se taktieke. Die tweede rede is, God het geweet dit gaan gebeur. God het geweet Mohammed gaan in daai grot ingaan en Satan gaan aan hom verskyn en hy gaan vir hom 'n counterfeit gospel gee en Mohammed gaan hardloop met hierdie ding. En dan is daar evidence dat God soewerein is. Man, God is awesome. Through me. And dude, I just want to say this, and this gets me a little trouble. You know, you may have some experience with this. Every now and then you'll do something, the internet will get mad at you. That happens to me. And you know, one of the things that pastors don't have to try to be controversial. They just got to read Bible verses. Yeah, and exactly. One of the things that Jesus said, that man, people today just hate it. But man, I didn't say this. Jesus said it. And man, I'd be a liar not to tell you what Jesus said. And he said he was the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father except through him. What he didn't say is I am a way, a truth, and a life, and some people come to the Father except through me, or also through me. So then you got that. So you have the birth of Islam, and it seems to me, man, like it's the fulfillment of exactly what was warned against in the scriptures. Now I'll give you two other things. Jesus said, I think it's in the Gospel of John, he said the time will come, and he's talking about the end. Okay. I'm not a huge end times guy, but he's talking about the end. And he says, the time is coming when they will kill you and think they are offering service to God. Sure. Now, I think what a lot of people have done, especially in America for like the last 30, 50 years, is a lot of Christians have been like, man, we're nervous about the rise of secularism and the rise of atheism, and people are just deconverting and apostatizing, that kind of thing. But dude, honestly, you take that verse that Jesus said real clearly, and what Jesus seems to be saying is it like the final boss. Like when Jesus, like right before Jesus returns, the final boss, it's not going to be atheism. It's not going to be secularism. It's going to be some other religion that believes that killing infidels is offering service to God. Sure. Seems like that's one clear meaning of what Jesus said. Now, I'll give you one other one, and then I'll just point this out. In the book of Revelation, again, Revelation is peeling back the curtain on like, man, what's been going on in the spiritual realm throughout human history. One of the things that it says is John gets this vision of all the martyred saints. Like that, all that means is just Christians. So all the Christians that were martyred because they refused to not worship the Lamb. They're like, that's Jesus. We're Jesus people. We're Team Jesus. And it doesn't just tell us they were martyred. It tells us specifically how they were martyred.
And it says he saw the souls of those who were beheaded. Now, dude, again, I always want to take this with a grain of salt. Like, I'm not a big, like, here's all the charts and here's when Jesus is going to all this stuff. But, dude, I do want to have my eyes open with my Bible in front of me. Amen. And it is interesting to me, man, that I'm aware of. There is one major world religion and one only that doesn't just specify to sometimes kill people who have a different faith than you. It specifies how. And the Quran calls it striking necks. It's beheading. So you got that. And then I'll do one last one. Ek wil net hier ook sê, as jy met 'n moslim praat, met 'n islamist praat, iemand in hierdie geloof, dan gaan hulle sê, die Koran sê nêrens hulle moet mense doodmaak nie. Die Koran sê dit 100%, ek het dit self gaan lees. En dan as jy dit lees en jy sê vir hulle, maar ek het dit gelees in die Koran, dan sê soos, ja, maar wat se Koran het jy gelees? Dan sê ek, wel die vertaalde een natuurlik, want ek kan nie Arabic lees of wat ook al Arab, is dit Arabies lees nie. En dan sê hulle soos, ja, maar dis nie die regte Koran nie. Daar's net een regte Koran en dit is die een wat in Arabic geskryf het. Maar as jy actually gaan navorsing doen oor die Koran, is daar al soveel, hulle sê die Bybel is nie reg nie, want ons verskillende vertalings en goed, en ek stem saam, daar is vertalings wat ek glad nie sal lees nie, daar is vertalings wat ek voel bad is, en daar is vertalings wat ek voel goed is, wat ek by bly. En, maar die Koran is al meer keer vertaal, en nie net vertaal nie, oorgeskryf, as die Bybel. En julle kan my fact check op dit, ek kan dalk verkeerd wees, maar dit is wat my navorsing vir my gewys het, want ek wou al 'n video hieroor maak, soos ek gesê het, maar ek dink 'n ou soos Josh Howard en verduidelik het soveel beter as wat ek sal kan. Anyway, kom ons gaan aan en dan maak ons klaar met hierdie laaste punt wat hy wil maak. This one is hard to do from memory, but I'll do my very best. In Islamic eschatology, so that's what eschatology means. It's two Greek words. Eschaton means last, and ology means study of. So study the last. Ek weet wat hy gaan sê, en hierdie is, ja, dis crazy. Dit is, check it, luister net. Islamic eschatology, like the end of the world. What it says is there'll be this figure that rises up called the Mahdi, M-A-H-D-I. And different, in the same way that in Christianity, there's like different sects of Christianity that view end time stuff differently. And that's like not my fastball, but you know, is what it is. It's the same thing in Islamic eschatology. Different Muslims believe different things. But there's some really interesting things that they believe about the Mahdi. They believe that he will rise to power during global tumult. They believe that when he rises to power, he will unite the world in a one world Islamic government. They believe that that government will be headquartered in Jerusalem. They believe that when he does it, he will slaughter the Jews. They believe that he will usher in a 7-year peace treaty in that area. They believe that he will ride in, they believe things like this, that he will ride in on a white horse. Now, dude, I just want to point this out. If anybody's listening and like hair's standing up on the back of your head and there's little alarm bells going off, I just want to point this out. If a little alarm bells are going off in your head because you read your Bible before, that's because a lot of the aspects of the Islamic Mahdi are the exact descriptions of the New Testament Antichrist. So do I know that's what's going to happen? Nope, I don't. But I do have my Bible open, and I want to be a guy that's like, hey, man, I'm ready. I got my eyes open. I'm waiting. That's interesting to me. Oh man, hierdie is so cool vir my. Ek wil nie eers meer daaroor sê nie, maar julle, al wat ons kan doen is, ek het hierdie een moslim, ek sal hom 'n vriend noem, moslim vriend, wat ek nogal baie mee praat oor die Here en goeters en ja, en hy kan seker dieselfde van my sê, maar hulle is geïndoktrineer en hulle is oortuig dat hulle geloof die regte geloof is en dat Allah die ware God is en as jy goed noem soos, ja, maar
hoe daai engel dan, jy weet, die Koran is 600-700 jaar na die Bybel geskryf deur een persoon. Jy weet, en dis die cool ding. Ek wil regtig graag 'n video hieroor maak, maar net in kort, die Koran is deur een persoon geskryf, nê, Mohammed het die Koran geskryf. Die Bybel is deur 40 verskillende mense geskryf. Die Bybel is oor 3 verskillende kontinente geskryf, oor 'n kwessie van tussen 1 en 2 jaar. Meeste mense bespiegel dat dit tussen 'n jaar en 'n half of 1500 jaar, tussen 1000 en 2000 jaar, 1500 jaar gevat het om die boek te skryf en te compile en alles. En wat het ek nie genoem nie? Dis deur 40 verskillende mense geskryf in 3 verskillende tale. In Grieks en Arabies en Hebreëus, dink ek. Nou, ek wil 'n video spesifiek daaroor maak oor hoe awesome die Bybel is, maar Islam doesn't hold a candle to Christianity, en ek wil dit net graag vir julle sê, en ek hoop hierdie was eye-opening vir julle, en daar kyk van my Muslim kennisse en vriende hierdie video, en wel, ek weet nie of hulle Afrikaans verstaan nie, maar hulle kan die Engelse deel luister en dit ten minste verstaan. Maar anyway, ek hoop julle het hierdie video geniet, en ek sien julle in die volgende een. Totsiens julle.